Lena ke letsholo le kgahlano le diphephetso tse tobaneng le batjha haholoholo ditsheng tse phahameng tsa thuto. Tsona di akga ka hare ho ima, tlhekefetso tsa bong le tshwaetso ya HIV le AIDS. Ke tla rotloetsa batho gore ne ba tsamaye ba ye ditleliniking, ba ye di-hospital, ba ye go checka ka ga se se iragetseng, and more especially youth ya rona ke a itse ne go na le ba ba ratang go ira abortioning yalo. Because nna ke dumela mo tumelong ya modimo, ke dumela mo Bible-eng gore ha ra tshwanela go dira abortion. Lefapha la bophelo le re le ngongoreiswa ke boitshwaro bo hlephileng hara batjha haholoholo thobalanong. We are here to caution and to give you advices how to really maintain a life free of HIV, free of STI, and free of any other health disease. But we started our program with a march on the anti-illegal abortions, also with the aerobics to promote a physical activity amongst us as citizens, because we too know that also that has an impact on the non-communicable diseases. Moletsa wa rona wa go thibela pelegi mo basheng le go rotloetsa batjha gore ba sa dira di-backyard abortion. Le ha ho bile le ho fokotsea dipalopalong tsa HIV le AIDS Northern Cape le Western Cape, Lefapha la bophelo ka hare ho naha le hlalosa ha le ntse le ngongoreiswa ke ho ima ha batjha ka hare ho naha. Thabiso Khadebe, Ditaba tsa SABC, Kimberley.